Intangiriro igice cya 14. Aburamu atsinda abami, igitambo cya Melikisedeki. Muri icyo gihe Amurafeli umwami wa Shineyari, Ariyoki umwami wa Elasari, Kedorihomeri umwami wa Elamu, Tideyeli umwami wa Goyimu, batera Bera umwami wa Sodoma, Birisha umwami wa Gomora, Shineyavu umwami wa Adama, Shemeveri umwami wa Seboyimu n'umwami wa Bera ariyo Sowari. Abatewe baremera urugamba mu kibaya cya Sidimu ahari inyanja y'umunyu. Kedorihomeri yari yarabigaruriye imyaka 12 yose, maze ku wa 13 baragaramba. Mu wa 14 haza Kedorihomeri n'abami bari mu gice cye, baneshereza Abafurayimu ahitwa Ashitaroti Karinayimu, Abazuzi bo banesherezwa i Hamu, Abahemi banesherezwa i Shawe Kiriyatayimu, Abahori banesherezwa mu misozi yabo ya Seyiri kugeza kuri Eri Parani hafi y'ubutayu. Hanyuma Kedorihomeri n'abami bari kumwe basubirayo bagera kuri iriba rya Enimishipati ariryo Kadeshi, bayogoza igihugu cy'Abamaleki kimwe n'Abahemori bari batuye Hasasoni Tamari. Nuko umwami wa Sodoma n'uwa Gomora, uwa Adama, uwa Seboyimu n'uwa Bera ariyo Sowari bari mu rugamba mu kibaya cya Sidimu. Abo batanu barwana na bane: Kedorihomeri umwami wa Elamu, Tideyali umwami wa Goyimu, Amurafeli umwami wa Shineyari na Ariyoki umwami wa Elasari. Maze muri icyo kibaya cya Sidimu hakaba inamba byinshi by'ubujeni. Mu guhunga kwabo umwami wa Sodoma n'uwa Gomora babigwamo, abasigaye bahungira mu misozi. Abatsinze banyaga ibintu byose bya Sodoma n'ibya Gomora, batwara imyaka yose, nuko baragenda. Bafata na Loti umuhungu wabo wa Aburamu wari utuye i Sodoma, baramujyana hamwe n'ibye byose. Wacitse ku icumu aza kubibwira Aburamu w'Umuheburayi wari utuye hafi y'ibiti by'imishishi by'amambure. Uwo mambure yari Umuhemori, akaba mwene nyina wa Eshikoli na Aneri, bari bashize hamwe na Aburamu. Aburamu yumvise ko umuhungu wabo yajyanywe bunyago, akoranya abagaragu be bavukiye iwe bageze kuri 318, nuko bakurikirana ababisha kugeza ahitwa Dani. Aburamu n'abe bigabanyamo imitwe, babatera nijoro barabanesha, barabirukana babageza i Hoba hakurya ya Damasi. Aburamu yigarurira ibintu byose, agarura na mwene wabo Loti n'ibintu bye, kimwe n'abagore na bene wabo. Aburamu ubwo yahindukiraga amaze kunesha Kedorihomeri n'abandi bari kumwe, umwami wa Sodoma amusanganirira mu kibaya cya Shave umubande w'umwami. Melikisedeki umwami wa Salemu azana umugati na divayi, yari umuherezabitambo w'Imana isumba byose. Asabira Aburamu umugisha avuga ati: Aburamu nagira umugisha w'Imana isumba byose yaremye ijuru n'isi, kandi hasingizwe Imana isumba byose yashyize abanzi bawe mu maboko yawe. Nuko Aburamu amutura igice mu cya 10 kuri byose. Umwami wa Sodoma abwira Aburamu ati: mpa abantu wijyanira ibintu. Ariko Aburamu asubiza umwami wa Sodoma ati: ndahiriye imbere y'Imana isumba byose yaremye ijuru n'isi, ko kuva ku rudodo kugeza ku gashumi k'inkweto nta kintu cyawe njyana, hato utazavuga uti ni jye wakijije Aburamu. Ntacyo nshaka kiretse ibiryo by'abagaragu banjye, naho abo twatabaranye Aneri, Eshikoli n'Amambure bafata umugabane wabo ubwabo.